Mizoram Tipper Association Drivers Owners District Headquarters Scholarship chuan motor hnu chhuahna recovery an nei tharawanga pathian hnena lom thu soina le honna vo in chanu khan an nei Nimin Zingdar Thumvel khan lunglei lammi motor cement phur truck MZ04A 5385 chuan lalbiak nunga thingdol veng thar in chu anola in hi kong thlang lama asop ne hle Saipuma Family Oriented SCDP Second Phase Beneficiary Stand APR sign na hun le in shilfia na hun an nei CZS cable clear to te car top chi bai vek ole noel banal rat pui kani a chanchin thar kim changzokin ngai thang Mizoram Tipper Association Drivers Owners District Headquarters Scholarship chuan motor hnu chhuahna recovery an nei tharawanga pathian ne na lom thu soina le honna voin chnu dar khat de chan ve khan ro khu Memorial Hall khwangpui lama an buat sei he huna hian scholarship DTO pu Benjamin Raming sang a chuan khwal liani na man puya hembidan chan hian lir thei vei wak ne na eitur thilpek an sem hal bok ani Nimin Zingdar Thumvel khan lunglei lammi motor cement phur truck MZ04A 5385 chuan lalbiak nunga thingdal veng thar in a hnola in hi kong thlang lama asop ne hle ani motorin a hnolai hian ina hian riak anom lova mishing thi le hliam anom lo ani Nimin chanu khan truck po in hnu chhuah ani a akhal to hian muthluk wang ni in a soya in nei to den hian in biak ane ni in thu buaya an la zui talo ani Scholarship SP Pularin Omachai te in reng te kon le builumin kar kong chu Mizoram PWD Scholarship Division 10 September ni sari atanga siam thatna an tho awanga lithekal khapna order ti chwa to chu September ni somni thleng atana potseya thupek zom lo chu dan anga dan mang shem ani don ti atar lang Saipuma Family Oriented SCDP Second Phase Beneficiary Stand APR sign na hun le in shilfia na hun an nei Voinkhan Community Hall Saipuma Family Oriented SCDP Second Phase nuaya chanpuina dong tur tan APR sign na le in shilfia na hun an nei ya he hun hi sia luibia tu MLA Pularin sangaral te chuan khwalian ni in man puyani khwalian chuan chipui lenga wanga state sarkar lai puya changa suma mutur poisa engem bazat ammulau chungle shipui nuwa lir nging ramri buai le ra tlan boro ka wanga harsan na le buan na satak antok chunga sarkarin SCDP tho khat na phase 1 na kalpui nuwa phase 2 kalpui le thei chu lo mamati thule phase 3 kalpui le mai thei tura ro man na siam chu ro pui ati thu a soi Mizoram sarkarin na flagship program Family Oriented SCDP ti hlotling tura malak na chumi puin an hlut thiama chu hle ti asoi MLA chuan Family Oriented SCDP chu chungko in to del na man ruata na sarkarin uluk taka aduan ani a chuwang chuan poisa sem satli a dudu atana man chi ni lovin sarkarin aduanang taka changkai taka manangai ani ati serlui bial tu MLA chuan sarkarin Family Oriented SCDP sem chhuak konga amo phur na chu alhen chhuak meka ataka hlotlin lo chu adong tu te mo phur na ni thu soin hlotin pui tu ni tum cheu turin kal khom te acha a mirin om midik le mitai ma te chu until tia malsom na andong china chu wangin SCDP phase 2 dong tu te po in rinom tak le tai mata ka chan pui na andon te mang changkai turin du sakna ahlan ngalani Voina Family Oriented SCDP Second Phase Beneficiaries Assembly le APR sign na hian saipum le ache vel khoshang thingthel notlim en saiphai le not chonpuya Soil Department noi SCDP dong tur thlan te an kal khoma hengkhwa atanga Soil Department noi SCDP dong tur te hi beneficiaries zanhi somsari ni in APR hi an sign ngalani he hun hi pusilal thazwala JE Soil Department Scholarship District chuan kai shuain upalian mingthangan hun sera mang ani ni som pani thlakwa sang ni som ni pathum za na tuikwal tui luilianin
avok ne na alak pulal ming moya kumsom nga paruk din tharveng aizol ruang chu vo in ni som paruk thlakwa sang ni som ni pathum hian mu ani voin chu madar som pakhat vel khan bui chali bul tlongluya armala hwan kai sai rang din thara tu ti shat lo ruang mu ani a pulal ming moya ani le ni lo fin fia turin achung te ruang mu na hian shwai an ni din thar wai me shwai tu te hne na tanga thu kan don danin uluk taka fin en fia ani nuwa lal ming moi ruang nge ani ti fin fia ani pulal ming moi hi ni som ban hi thlakwa sang ni som ni pathum zanin khom bana tui kwa lui liana wanga an kom thlanga an vok har sana tok te boy puya kal chu tui lian in ala a tui lian in ala ka tang hian ngor taka zon na tho ngal ni in voin lama mu ani ta ani ruang hi sai rang din tharwai me hol pan pui ni in hemi hnu hian an veng pan pui ani ZPM leader pulal do oman min khan ZPM champhai not block party mi ta man puina kalphung tharan in zirtir meklaya zule sane na puipun na achet vak arem velo thu asoi champhai kanan venga PD sena memorial hola in khoma hian pulal do oma chuan ZPM chu andanglam turani thu soin puipun na midang te kal khomanga zune na ti lui arem velawati a zuin mi po in ahun le ahmun an sheve turani ati kalphung thar anin zirtir meklaya zule sane na puipun na a ronchet vak chu arem lawati a ZPM te chu anfel fai turani ati pulal do ma hian tun hnaya Mizorama politics a har tharna thlengna sa ti soin chalai te an hara foreign om te thlengin an ZPM ta vek mai ni in alang hialani ati chuba ka nu ten ram an veya upaten politics an ngai ven mai ni lovin anzinga an ron ho chin chu ro puyati thua soibok ZPM leader hian ZPM lo sarkar ani chuan tarpenson cheng sang khatin an ti puntur thu asoya champhai border trade malak na muang lu tuk chu veyomati thu soibokin hemi konga hian ZPM chuan malak dan turwa manna champhai bial ni puita tan an siamani ati sarkar tur chuan MLA ne yangaya an sarkar lawani chuan tuna so thing ching ho zong te an beidon maidon awangin ZPM sarkar theina na theitop chwa zel turen party mi te acha voina sarkar leiba tam tak in che khol chho mek chu anzir chian nuwa sarkar lai mek leiba chau ni lovin sarkar masa atang lawin che khol chho zel alo ni reng mai ti an mu chuak ni in pulal do ma hian asoya Mizoram leibat za chu acheng za ta soi tur ani lawa GSDP atanga za zela engzat nge ni ti chu jok tur ani ati RBI na chu danin rin mai tur ani lawa Chiar kop dik lo zonga mi poite inshil fi abum tum chu thil dik lo ani ti asoin ZPM lo sarkar chuan in rem chem an zirtir don ti asoi bok he huna hian champhai South Block ZPM MLA candidate puklimen lalming thanga po in thu asoi Voinkhan puti jeran nun tluanga Transport Department changtu minister chuan Directorate of Transport tuikwal aizola Transport Department Nwaya Mizoram chunga vehicle location tracking and emergency alert system control and command center chu khwalian ni in hong VLT and EAS hi sang ni som pania Delia bus chunga pong swal na rap thak tak thleng Nirbhaya case thil thlenga wang khan India sarkar chuan passenger te abikin meichia te himna tur ngai to in Ministry of Road Transport and Highways chuan kumsang ni som paruk khan Central Motor vehicle rules a thu chwa siama vehicle location tracking device le emergency alert button chu passenger phur motor ke pali le achunglam nei January ni khat sang ni som pakwa nulama register a wa facturati ani VLT and EAS hian two-wheeler le three-wheeler a huam lava state paruka Mizoram tiamin India rama manto ani he project nwaya hian NICSI Ministry of Electronics and Information Technology Government of India kaltangin thoktu mi sompanga da ania command and control center a hian nikhata darkar somni palichung thoktu omtura ruwa man ani Nikwa thakwa sang ni somni Pathuma Siaha district jail tang Vandam panakum somni pali sanof ke sanga mei satla Siaha ni min chanu dar ni vel khan man ani Prison Department atanga thudon danin Vandam panahian ni min chanu dar som
dar ni vel khan central jail aizola tang mek a chan pa kan atuma zela duty ten a chezia uluk taka enin an ring hlela jailer hne na an shwaya jailer in Siaha district jail thunei tu te biak po nuwa jail tang tan chuak ngai ani ti fin fe in an mana Siaha district jail a dale ani ang tarlan to angin wanam pana hiruk ruk thu boya wanga mani in athu boy court in ngai to alai me kani Siaha district jail security wall sia me ka train tan chuaka atlan chuak tur hi jail duty ten dan tu ma se atlan chuak thai ta thau ani Siaha district jail superintendent chuan Siaha police station a wanam pana laka hian FIR a thelut ani khati zong ka chanchin thar ni a thlir tu te mang tha ule